Simunisalimie hewani hivi nione jameni. Icera-inĩ rĩake kaunti-inĩ ya Nyandarua kũrĩa arugũrĩtie kĩganda gĩa kũiga waru na barabara ya kilomita 55 kuma itura rĩa Captain nginya Ndũnyũ njerũ. President William Ruto atĩtĩrithĩtie mĩario yothe gatagatĩ ga thirikari na mũng'ethanĩro no kinya ĩtabanĩrio bunge-inĩ ĩkĩrũmĩrĩra mĩthingi ya watho. President augĩte wĩra ũrĩa arĩ naguo rĩu nĩ ũrĩa thirikari ĩkũhũthĩria Kenya thogora wa mũtũrĩre kuona ithurano nĩ irĩkĩtie gũthira na nĩ ihinda rĩa kũhingia ciĩranĩro. Mnasema tupange maandamano ama maendeleo? Mnasema tupange maandamano ama maendeleo? Na mimi nataka niwaulize jameni, tuache kusumbua wananchi. Nyinyi kama viongozi tuendeni kule bunge, twende tuongee maneno ya viongozi kule bunge. Hakuna haja ya kuharibu biashara ya mwananchi. Hakuna haja ya kusumbua wananchi wakiwa katika biashara zao. Hakuna haja ya kulete vita. Hakuna haja ya kulete fujo. Hakuna haja ya kuharibu mali ya watu. Wale walishindwa wagoje wapate nafasi yao siku yao. Wasijaribu kusema Ruto, rais wa Kenya kwanza, na sera za Kenya kwanza, awachane na sera za Kenya kwanza, atekeleze sera za Azimio. Haiwezekani. Ile maandamano wanajigambo wataanza. Sisi we are busy demonstrating the capacity of the people of Kenya. Wao waendelee na maandamano na demonstrations zao. Atongoria a Kenya kwanza marauga mũng'ethanĩro urenda gũtonyio thirikari-inĩ ũndũ ũrĩa ũtakũhoteka. Gũkĩrĩ ũguo morĩtie atongoria a Azimio gwĩkinya mĩario-inĩ na thirikari gũtarĩ kandi hithe kana kwambĩrĩria kũheana iremithia iria ingĩthingithia mĩario ĩyo. Sisi tunasema wakuje bunge tufanye hiyo kazi tumalize. Whatever we'll agree in parliament is what will sail in the day. Lakini hii ya maneno si 2008 Accord wanataka mnusu mkate si namna hiyo. Ndio maana Mheshimiwa Rais tunakuunga mkono kwanza kuleta amani nchini, lakini pia tunakuunga mkono zaidi kuhakikisha hata mazungumzo na maridhiano yawe ndani ya katiba na sheria yetu. Atongoria thirikari-inĩ marenda president aheo ihinda rĩa kũrutĩra Kenya wĩra gũtarĩ gwĩkĩrĩrwo mĩkana nĩ mũng'ethanĩro. Sisi wenyewe hali zetu ni duni. Tunataka rais atulie kwa kiti atufanyie kazi. Kama rais atakuwa anatikiswa, tutafanyiwa kazi kweli? Hawa watu wa Nyandarua wamesema hakuna nusu mkate. Hiyo tumekataa kata. Tunakuomba usikie hilo lobi letu. Njia ya kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya sio eti kuwe na subsidy ama tuvae sufuria kwa kichwa ati ndio gharama ya chakula ipungue. Dawa ya kupunguza gharama ya chakula ni kuhakikisha kwamba tunawawezesha wananchi wazalishe chakula kupitia kuwapatia mbegu, kuwapatia mbolea. President no arugũrĩtie waki wa demu ya Mwache kaunti-inĩ ya Kwale na kuongerera thengia wa demu 100 iria thirikari yeranĩire gwaka. Demu nini 1,000 na thiranga 3,000 nĩ igwakwo kũndũ gũtiganĩte bũrũri-inĩ nĩguo kũng'ethanĩra na ũnyihu wa maĩ ma kũnyua hamwe na ma kũrĩma. Handũ-inĩ ha Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.